Kunelijaha lakashonge Malindza lelikhalako ukuthi ke gogo wakhe kanye na-Andi kanye ke futhi namalume bayamcosha ke ekhaya bathi akusuyiwa lapha ke ekhaya, kanti uthi bathi laba labadala babe wakhe ke akusenani walapha ke ekhaya. Lokhu yinto lethina ke yamthusa kulandzela ukuthi yena ukhule kwathi ukuthi babe walapha ke ekhaya noma sashona wangcwatshwa khona ke emathuneni alapha ke kaShongwe. Kodwa namhla ke sebeyamgucukela sebathi ke yena ke wakadlamini akasinani ke wakashongwe. Leli jaha lithi lona lifuna kubuya ke tawuhlala ekhaya kulandzela ukuthi ke likhululeke ekhapoma kwalo. Yanamva nababe ngifuna kubuya ekhaya abafuni ngidela ekhaya bathi baba kasiwa la kepha mina ngikhule ngathi ukuthi ngwala babe wala makwami watekelwa kunendlu naye. Athi sekamtekile kule ndlu lela ngekuthi babe namake banema issues. Babathi nabanema issues wathatha lo mnyomfati maka. Awakadlamini bathi babe bathi wakadlamini. Yeva mosimvana baba. Mina ngifuna kubuye ekhaya ngibuye endlini yababe nayiya. Bathi bayangilwisa. Kwendekanya. Bathi baba kasiwa la. Bathi wakadlamini nangithi mina ngikuphi le kadlamini uthi lo gogo akati. Ngithi mina ngathi ukuthi ekhaya kula. Ngifuna kubuya ekhaya. Babe wangcwatshula la kuMalindza la ngathi khona ukuthi mina ngwala ekhaya. Ungcwatshule kula mathuna ala kuMalindza. Bayangadi kuMalindza ukuthi ngwala. Bathi labala ekhaya bayangilwisa. Abafune etindvodza babe washona na 2 etimoto badidla bona ngisesemncane. Kwathi imali yababe le yasala yafundisa babe lomncane lala ngafuni nalendlu le namuhla. Ngimncane ngihlala lekhabo make ngeshe. Umsakato ko ubese ukhulumisana naye ke gogono noJethwala lovumile ukuthi leli jaha ngumtukulu walo, kodwa wacizilela ukuthi le jaha akusilonani lapha ke ekhaya ke kaShongwe lona ke lijaha la kaDlamini. Kanti ke uthi wamtshela nababo wakhe asaphila ukuthi kufuna ke alungise kulandzela ukuthi akasiwa lapha ke kaShongwe, kodwa bambida ngesibongo sokuthi wakaShongwe ngenxa yokuthi ke uhlala ke kaShongwe. Kufanele ke wenza balombu loyo uyakuhlanganisa nje nabantu. Uyakuhlanganisa mba imizaba seyibuye enkantolo liphele enkantolo ukhuluma nje mangala nale nkantolo ukhuluma emanga. Yebo baba wakhe vele akasiwa lapha ekhaya. Ngamtshela baba wakhe ngathi mina sakhule ukuthi vele akusiwa lapha ekhaya bebambonga isibongo sakhona wavele ukuhlala khona. Uyathi nje kusukela naye ukuthi vele akusiwa. Siphethe wathi bhalela simathi wabhalelwa ngubani. Kanti ke emaphepheni ke akamanje kuyavela ukuthi ke Andi wakhe namalume kanye nagogo kufuna ke bamvumele ukuthi asebenzise yona ke indlu yamabo wakhe. Kanti gogo uyagcizelela ukuthi leli jaha leli lifuna ke kusebenzisa tindlu letingasilonani ke takabo. Ethi 70 emsakato yeMaswati channel, Gary Carlos nguMalindza.